Pamirsa ring sajeroning nampenin pengerauh belabar susulan ring tukat biluk poh mengatah pengupaya kesiagayang silih tunggil nyane nyiagayang alat berat ring wewidangan inucap. Eskavator RSRJ Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN sani kesiagayang inucap kaange mindahang taru sani ngempetin embahan toyo ring teben jembatan biluk poh. Turun lagi. Debit air ring tukat biluk poh nanin agang ring rahina somo galasande sani nganyudang taru. Eskavator raris kaanggen mersiang material sani ngempetin ring kolong jembatan ritat kala toyo tukad agang. Satker pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Bali Nugesang, kanan jembatan biluk poh rauh mangkin kantun aman nanging selantur nyani pacang kelaksana yang malih pengujian. Jembatan kantun side kaanggen ring kali jalur ngawit saking Denpasar wiadin saking Gilimanuk. Pejabat pembuat komitmen Siki, kali Satker pelaksanaan Jalan Nasional Bali, Ana Agung Yoni Satya Puspadewi Mausang, ring sajroning pangupaya nambakin toyo tukad mangdani nenten ngeluap, kelaksanayang pembersihan ring teben jembatan ngawigunayang alat berat, sanes sampun wenten ring widangan irike. Kawawahin struktur jembatan antuk visual kekantenang aman, nanging patut kelaksana yang pengujian saking tim Bina Marga Pusat. Rau mangkin tim kantun ngulengang antuk mersihang tur ngelaksana yang penataan ring jembatan. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.